Это осложнение прежде всего влияет как на почки, так и на глаза. Происходит отслойка сетчатки тракционной, сопровождающая кровоизлиянием, слепота. Тогда. Если вовремя не прооперировать, также это неминуемая слепота. Данному ребенку была проведена операция витрэктомии. Сейчас ребенок в возрасте постнатальном, после рождения 4 месяца, родился 7-месячным, недоношенным. Доктором с Кыргызстана они провели операцию интравитреальной инъекции препаратом, специального препарата, чтобы он не допустил отслойку, грубо говоря, сетчатки. И это была правильная тактика. В дальнейшем на один глаз успешно помогло, отслойки нет, но на втором глазу развилась отслойка сетчатки. Она уже развилась, да? Да, развилась, но развилась как бы на начальных стадиях, так скажем, начальных, более развитых. И сейчас приехали к нам, чтобы я провел операцию на левый глаз, устранил отслойку сетчатки. Операция прошла успешно. Результат операции мы будем оценивать через месяц, через 2-3 в ходе дальнейших обследований. Но основная часть операции уже проведена, то есть отслойка устранена. Мы закачали специальный воздух стерильный внутри глаза для того, чтобы он придавил ту отслоенную сетчатку, которая уже была отслоена. И сейчас все успешно, дальнейшее наблюдение будет. А вообще после операции существуют какие-либо тесты для того, чтобы определить, насколько ребенок видит, нет? Ну, в данном возрасте нет. Это только мы можем визуально по истечении 2-3 недель после операции. А ребенок оценить. будет находиться здесь 2-3 недели? Нет, будет по месту находиться. Есть специалисты в Алмате, Симбайн у нас занимается. Она оценит вместе с доктором. Если нужно будет фото состояния глазного дна, сетчатки не отправить. И будем уже дальнейшее наблюдение. С какого города вы приехали? Из Бишкека. Город Бишкек. А у вас такие операции там не проводят? Таких больших операций нет, не делают. До этого делают, лазер делают у нас, инъекцию делают, витрэктомию детям. А как тесно общаетесь с нашими коллегами? Очень тесно. Мы здесь обучаемся. Здорово. Какая гордость. Обучает нас. Уже год как наблюдаем таких ретинопатий детей. Очень приятно видеть нашу коллегиальность в целом. Огромное спасибо докторам Казахстана, особенно Сунгат Паратаевичу, что он принял нас без отказа и сделал операцию. Надеемся в дальнейшем сотрудничестве. Спасибо и вам, здоровья ребеночку, чтобы вы хорошо, успешно добрались до дома, и ребенок зажил новой качественной жизнью. Конечно, спасибо. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы араздаңдар, арбаңыздар, буюрса ыйманчык операциядан аман эсен чыкты. Операцияны жасаган башкы дарыгерибиз Сунгар Каратаевич. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биздин пациентибиз бейтабыз боюнча, ыйман боюнча операция кандай өттү, жеңил өттүбү, сиз ойлогондой эле ийгиликтүү болдубу, абалы кандай экен, ушул боюнча айтып кетсеңиз. Операция жакшы өттү. Операция кеше сол көзге жасадық. Витрэктомия деген операция. Отслойка сетчатки уже была с переходом в макулярную область.
вовремя диагностировали, вовремя направили, потому что если бы дальше бы затянуть с этим процессом, с отслойкой сетчатки, то по зрению был бы прогноз плохой. Да, здесь прогноз благоприятный, но нужно еще наблюдать. То есть операция прошла хорошо, устранили тракции, то есть устранили тянущий компонент. Сейчас воспаления нет, состояние хорошее ребенка, лечение получает. Дальнейшее наблюдение там, через месяц, через два там, нужно наблюдать, смотреть. Возможно, еще дополнительно какие-то лечебные мероприятия все-таки потребуются, может укол потребуется и так далее. Основную часть операции устранили тракции, дальше будем смотреть, наблюдать, как сетчатка приляжет. Я думаю, что все ребенку будет хорошо, барлық жақсы болады, операция сәтті өтті. Жакшы, негизгиси ушул көз көрүүсүнөн дальнейшемде коркунуч жокпу? Эми буюрса Ол қорқыныш жоқ болғанда біз қазір отслойканы уже болып қалған отслойканы не ұстадық. Қайтадан орнына келтірдік сетчатканы. Бірақ та ол бала қазір ол ағзада тек қана көзі емес, ол недоношен болған дейін өкпесі, демалуы жаман болады туғанда. Сосын ол қалпына келеді. Бірақ та ол сондай процесс мүлдем қазір айтуға қанша көреді, қашан қалай көреді айтуға болмайды. Біз отслойканы қазір операция істедік, бірақ та оны бақылап тұру керек. Смотреть надо в течение месяца, 2 месяцев, в течение года даже смотреть надо. Постоянно әр ай сайын, сосын ұзартас көз көрін қабілетін тексеріп тұрасыз. Бір ай кейін, 3 айдан кейін қарап тұрасыз. Мүмкін лазер керек болады шығар, дополнительно қосымша лазер, инъекция препараты болады, мүмкін тағы да. Бірақ та осы лазермен қосымша істедік сол көзге. Лазермен емдедік, сосын отслойканы тартып тұрған стекловидное тело дейді оны. Стекловидное тело алып тастадық тартып тұрғанын. Қазір ол қалпына ақырын мүлдем бір күнде кетпейді, отслойка болып қалған уже. Ол қайтадан өз орнына тұруға уақыт керек. Сол уақыт бойынша бақылап тұру керек. Бірақ та ол қазір осы жағдайда сейчас на данный момент угроза того, что отслойка сетчатки будет прогрессировать, она устранена на данный момент. Но в дальнейшем нужно наблюдение. Это не такая простая патология, что сказать, вот здесь прооперировали, поменяли одну вещь на другую, и все, вот это будет ходить. Здесь нужно наблюдение. Организм в целом недоношенных детей, если страдает по легким, есть недостаточность и так далее, другие анемия, там, со стороны головного мозга могут быть нарушения неврологические и так далее. Но основную причину, потому что если мы сейчас не сделали операцию витректомии, то была бы отслойка сетчатки, атрофия глазного яблока. То есть глазное яблоко уменьшается в размерах, мало того, что он не видит. А вот этот риск мы исключили в дальнейшем и еще лазером обработали по периферии. На правый глаз, потом еще тоже через месяц посмотрите, возможно дополнительно на правый глаз тоже потребуется лазер. Левый глаз, основную часть лазером еще тоже обработали, но надо смотреть, наблюдать. То есть такие дети требуют постоянного наблюдения. Это как вот... Но то, что вы сделали лечение, до этого провели лечение, интравитреальные уколы, это было своевременно. Если бы в тот момент вы не сделали интравитреальные уколы, то сейчас бы ребенок пришел бы нам не с четвертой А-Б стадии, да, а в 5-й стадии пришел бы, когда уже мы делаем операцию ради того, чтобы просто сохранить глаз. И уже ни о каком зрении здесь речи быть не может. Но в данном случае мы поймали вовремя, вы сориентировались, сюда приехали. В этом плане молодцы. Түшүнүктүү. Анда алдыда дагы операция болуп калышы ыктымал мүмкүн экен да? Мүмкүн. Сол үчүн бакылап туруу керек. Ол бирден баары сразу все, ну, допустим, мы убрали то, что тянет, но какие-то мембраны могут образовываться. Могут дополнительно еще, то есть это не так, что бывает, есть разные школы, там российская школа, где берут данные операции, 5-7 операций делать на один глаз.
Я не считаю нужным делать столько операций, но тем не менее, возможно и не потребуется. Я надеюсь на то, что не потребуется. Но возможно и потребуется еще дополнительное убирание каких-то шафт, каких-то мембран и так далее. Но на данный момент все, что максимально возможно было сделать ребенку, мы сделали. Да. Мына ушундай урматтуу мекендештер, сизге чоң рахмат анда биздин кыргыз элибиздин атынан, медайымдардын атынан, негизинен биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жамаатыңызга, коллективиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул баланы буюрса эң сонун ийгиликтүү операция жасап бердиңиз. Биз бул үчүн 3 ай бою күрөштүк. Мен ойлойм, биз күрөшүүнүн эмгегин актадык деп. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ем болсын. Рахмат. Болса, жасайды. Көрет, сосын соңғы жерді бақылап көрет. Если у вас есть редкам, снимок там в Бишкеке. Есть в Бишкеке. Вот как раз снимок сделаю, да, и потом мне вышлите, чтобы я посмотрел. Хорошо? Хорошо. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Казакстандагы Борбор Астана шаарындагы ушул больницада буюрса биздин бейтабыз ыйманчик көзүнүн операция ийгиликтүү жасалды. Азыр жогоруда дарыгердин жалпы бала боюнча абалын, после операция, до операция айткандардын баарын уктуңуздар. Негизинен ыйман буюрса жакшы. Эртең же бүрсүгүнөн биз буюрса чыгабыз. Мына ушундай урматтуу туугандар, биз бул азыр хирургия бөлүмүндө жүрөбүз. Бул жакка негизинен бүгүн дагы телевидениядан келип, Кыргызстандан ушундай пациент келип операция болуп атканын угуп келип, азыр башкы дарыгер Сунгар Каратаевичтен интервью алып кетти. Анын баардыгын көрдүңүздөр. Ушул эми урматтуу туугандар, биздин бүгүнкү күндөгү жакшы кабарыбыз, жакшы жаңылыгыбыз ушул болду. Сиздер күткөн, эл күткөн, жалпы журт күткөн жакшы жаңылыгыбыз, кабарыбыз мына ушунда эми алдыда врач айткан процедура боюнча күрөшөбүз. Айжамалжеке, азыр Айжамалже, азыр бейтабыз ыйманга кирип чыктык. Дарыгердин дагы толук консультациясына угуп чыктык. До операция, после операция айтып өттү. Ыйманды көрүп мен да аябай сүйүнүп калдым, тыбырчылап мындай жашоо менен күрөшүп аткандай, байкодасызбы, аракет кылып, журналисттер дагы тартып атса, мындай башкача эме болду да. Денеде башкача сезим болупчу. Эми ыйман боюнча эжеке негизги максатыбызга жеттик окшойт, бирок алдыда дагы операция болуп калышы мүмкүн деп кыжалатка салып койду. Ушул операция боюнча айтып кетсеңиз, кандай өткөндө дагы бирок айтып өткөн эле. Анан дагы кече биз дагы сүйлөшкөнүбүздө бүгүн да айтып атабы, бир эле көзүнө, сол көзүнө эмес, оң көзүнө дагы лазер жасаш керек дейт. Жасаш керек. Бирок бүгүн азыр кайсыл кошумча операция жасап эме? Ошол сол көзүнө эле витреэктомия менен кошуп лазерди жасап койдум деди. Негизинен жана врачтарга да интервью берип атып айтып кеттиңиз да, мурда бизде бул операция жасалчу беле? Жок, бизде бул именно витреэктомия боюнча жасалбайт. Жасалган жаш балдарга жасалбайт. Пока жасала элек эми. Будущем жасалып калышы мүмкүн, бирок лазер жасалат. Инъекция жасалды го, 2 жолу инъекция жасалды өзүбүздө Бишкекте, кыздар жасашты. Лазерди деле ошол эле кыздар жасайт. Азыр бизде да окутуп атышат, Кудай кааласа биз дагы ошол нерселерди өзүбүз кылып калабыз Жалал Абадта. Машалла, жакшы экен да. Сиздер көз боюнча чогуу биргеликте бул азыр Астанадагы Сунгар Каратаевич, Алматыдагы ким? Асель Сунбаев. Ал эжекебиз. Негизинен көз боюнча дарыгерлер баарыңыздар чогулуп, консилиум болуп сабак өтүп турасыздарбы? Бул боюнча окутуп турат экен да? Окутуп, үйрөтүп турушат. Түшүнүктүү. Ыйман боюнча айтып кеттиңиз эми эл журтубузга, коомчулукка, мына күтүп аткан элибизге. Баарына рахмат айтам. Ушул аракетибиз текке кетпеди. Кудай кааласа мына буюрса, кичине болсо дагы сол көзүндө зрениясын сактап калганга аракет кылып атабыз деп бул доктор дагы айтты, Сунгар Каратаевич. Ошол келечекте чыгаан жигиттерден болсун эми. Айтканыңыз. Аракетибиздин эмесин өзүрүн көрөйлү дегендей. Айтканыңыз. Мында ичиңизде сезим, кече кыжалат болуп атыңыз го. Кече кыжалат болуп, операциядан бүткүчө кыжалат болдук, эми мына ийгиликтүү болуптур. Бул жердин врачтарына да өтө чоң рахмат. Бизди колдоп турган элибизге дагы чоң рахмат. Медер дагы канча күндөн бери ушу жерде жүрөбүз, экөөбүз.
негизинен Жалал Ата бейтаптарыңыздагы жумушуңуздагы калып, Балдарым. бейтаптарыңыз жазып атсырга келдим эле көзүбүздү көрүп коесузбу деп, Ооба. Бирок ошончо бейтаптардын эмесин мындай экинчи бетке коюп туруп, биринчи ыйман менен күрөшүп атканыңызга Алла ыраазы болсун эжеке. Бардык бейтаптар мен үчүн биринчи орунда, эми бул балага жардам бербесек болбой калат эле. Ошо Кудайым өзү колдоп, кыргыз элин колдоп, мынакей ийгиликтерге жетип отурабыз. Мындан дагы жакшы нерселерди күтөбүз. Рахмат эжеке. Мына ушундай анда эмесе, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, буйруса биздин Казакстан Республикасынын Астана шаарындагы бүгүнкү күндөгү жумуштарыбыз мына ушундай өтүп атат. Кудайга чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Урматтуу туугандар, кечээ сиздер аябай кыжалат болуп күттүңүздөр да. Ыйман эмне болду, операциядан чыктыбы, кандай чыкты, ийгиликтүү чыктыбы деп кыжалат да күттүңүздөр. Мен да кыжалат болдум. Себеби кечээ врач бир-эки мындай кыжалатка сала турган сөзүн айтып койду эле. Ошого мен сиздер менен бөлүшпөй аттым. Операциядан 2 саатта чыкты. Жалпысынан операция 2 саат бою болду. Анан баланын операциясы өтө эле мындай жеңил болгон жогу көрүнүп турду, жаш болгондуктанчы. Ошого бүгүн врач келип, обход кылып, баланы көрүп чыккандан кийин анан мен сиздер менен бөлүшөйүн дедим да, кыжалат болуп калдым өзүм дагычы. Эмнеге анткени жакшы билесиздер, бирөөнүн баласын мен жана биз фонд катары, анан ушул дарыгерлерибиз, башкы көз дарыгер Айжамал эжекебиз, ал эми ошол эле ара төрөлгөн бөлүмүндө медайым Дамира айым кошо жүрөт да, бирок Дамира айымга доверенность берген, кече договорду да Дамира айым эжекебиз кол койгон. Бул өтө чоң жоопкерчилик да, бирөөнүн баласы үчүн күрөшүп атабыз, жакшы иш. Бирок мындай бул операцияга кирүү чоң риск да, туугандар. Наркоз алат, жана башка дегендей. Ошого бир топ кыжалат болуп туруп калдык. Анткени жакшы чыксын, жыйынтыгы жакшы болушун күттүк да. Кудайга шүгүр, мына бүгүн жакшы жыйынтыкты уктук, бардыңыздар, көрдүңүздөр. Алла разы болсун туугандар, мекендештер. Колдогонуңуздарга чоң рахмат. Дуа кылып туруңуздар. Дайыма жакшылыкта жарыша берели. Биздин 300дөн ашуун деп мен бир жалган айтпасам, жарым жылдан бери айтып келатам, баарын эсебин алып келгенибизде 400гө жакындап калды биздин бейтаптар. Мына ушул 400гө жакын бейтаптарыбыздын арасында эң оору ушул ыйман болду да. Эмнеге? Бунун диагнозу оор болгон жок. Диагнозу дагы жашына караган, жашына салыштырмалуу оор, бирок тагдыры оор болду да. Келечеги жакшы болсун, тагдыры, сыноосу оор болду. Негизинен мына 3 айлык баладан 70 жашка чейинки бейтаптар менен бейтаптардын ден соолугу үчүн күрөшүп турбуз. Будан бир 4-5 ай мурда эле, 4-5 ай мурда 3 жашар баланын боорун операциясына себепкер болгонбуз. Билесиздер, Москвада пересетка печень жасалган, каражатын чогултуп, жана кичинекей кызыбызга операция жасатканбыз. Бирок бул анын жанында ата-энеси болгон да, ал эми бунун жанында ата-энеси болбогондуктан көп кыжалат да болуп аттык. Негизинен бирок Кудайга шүгүр. Мен ойлойм, көз көрүүсүн сактап кала алдык деп. Иншалла, дуа кылып туруңуздар. Момундардын башкы куралы дуа дейт. Дуа кылып турсак, ушул баланын келечеги алдыда. Бул бала алдыда аалым болот, алдыда министр, депутат болот, жада калса президент болот деген чоң үмүтүбүз бар келечекте, Кудай кааласа. Ошол күндөргө Кудай жеткирсин туугандар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Баса биз кече күнү чыгып атканыбызда билеттерибизге, анан кийин квартираларга демөөрчү издеп эме кылдык элек. Биз бул жака келгенге чейин билеттерибизди 3 билетти, ыйман менен 4 билетти, Жалал Абад, Бишкек, Алматы, Астана, жада калса бул жердеги квартплатабызга чейин мына буйруса элибиздин жардамы жетип жакшы болду. Бирок кайтканга, билет алганга кайрадан мен демөөрчү издеп кетер элем. WhatsApp номер жанагы эле М-банк номерде 705-33-70-90. М-банк деле ушул номерде. Кайтканыбызга ушул эле 2 дарыгер, ыйман жана бизге балким ушул билетке кимдир бирөө себепкер болом, кимдир бирөө демөөрчү болом деген болсо, байланышып туугандар, демөөрчү болушуңуздарга мен үндөп чакырып кетер элем. Тынч болуңуздар. Анан Кыргызстанга барганда биз толугу менен ушул больницанын жетекчисине жана сиздерге дагы канча жалпысынан расход кетти, ал боюнча дагы кийинки эфирлерде кенен маалымат беребиз. Астанадан баарыңыздарга салам. Астана кычыраган кыш, суук. Выписка качан болот десеңиздер, буйруса эртең жума күнү или суббота күнү выписка болуп калат. Буйруса суббота күндөрдөн
эртең биз бір сүйүндөрдөн жолго чыгып калсак керек, Кудай кааласа. Дагы алдыда көрөбүз, эртең менен обходдон кийин дагы көрөбүз буюрса. Дуа кылып туруңуздар. Салам алейкум.